یعنی دو ئامادەکارەکانی بۆرد و خولی تۆپی پێی عێراق و کوردستان دەست پێ کردووە لەم بارەوە یعنی دۆ گرێبەستی لەگەڵ ستافێکی ڕاهێنەران ئەنجامدا. تیمایانا دهوکیا تاپا پی دست برهوین خو کریش بو هر دو خولن کردستان و عراقه. اتنهادا دست براهنانان کریش بو هلبجاردنا یاریزانان و درستکرنا تیمکا پیس کو بشه تورکیل سرخول و قارمانین دهاتی بکد. بار ماديا تأثير المك يعني بو ما كان حيوان كم وكانات دان اوج تأثير كاخوها بو يعني يارزان تياريجي هدا دفيت استكي باش بيشيكت بس نزانج دروي ياريجي چ اشكار هنا دفيت الصاله يعني بشي وكي باش ام خو ما كان بو هر دخولا چي خول دياب زحمت بخاص يا دوري عراقي ودفيت ام برهفين قالك باش بكن وان شاء الله كادر تدريبي ياتي دستان كرن ان شاء الله بو روجد بينكو يعني ياريت ودي بينا كرنكو باشتر خو برهف كينو است يارزان هميا ببينن وان شاء الله يعني تيمك باش بدا يخصن یانا دهوک گیره بست گل ستافه که نیه راهنانان گیره دایه که پیشتر سرپرشتیا یانا زیروانی کریه و ازمونه که باشت خولان یا با کردستان داهیه. دست بگم داخازش رب العالمین که توفیق ما به تفصیل شین تشتکی بو نادی دوی بکن و کم بو یا نظروانی کری هر روزا بو پراسین که دست بگی حتی نکه جرب جم چه برهوینه کنه بتنی ما هندک یاری کر کم کرین و ان شاء الله روجت بیت اند مناج خدانین و هر روزا د یاری کر جرب جن شین بجن غرب لگی لعبه که او یاری کر کلمت هتند گل تیم مینیت او یاری کر دیجی د برافیانه قدی چه تو تیم محتاج گل یاری کر محتاجی گلک ماسی نفتی میدا بشه هنده یاری کراج در وی پارز گیبینن اف جو اف خالد لوازیا که ماسی تاین پرکن نفیاری گیدا یانا دهوک و کفتیه بن قرا و پار سال کشین دارای انزور هبون و تشیانن ودانه بو موچه یاریزانن خوب مزخید نیاز انجام دانه و برهنان هیش بخمد دابین که نادهاته کش بو پریوه برنا یانه برسید ما مسئولیت ما کو جناب پارزگری و مجلس محافظه و امانت یا وزارت و کوش دکتر شایش که کو دکتر شاکری با کو ملبر ان شاء الله کو به همین مبدئيا كهميت موافقا كو شلا وبرهنان بيت كرن بس يجي كو ديفرن ما تو بشكل كي هكو ياسا وقانوني كارچ بيتن بشكل مزايده بشكل مزايده بيتن كو هر نسبه كابتر بو بارنا دي دوغ بيتن كو شلا دي او شركه دسكفتي بيتن دا امشين تمويلات خوب كين دابزانين كل غوري باري خو كابشين افكش تدخل قال يدار قال ديندار يدخل قال ياري كار يدخل قال مدرب يدخل قال خدان فندق ومطاعم يدخل دهوک ناوکی دیار السرنخشه ورزشی کردستان و عراق نخاسمت یار یا تپا پیدا یانا دهوک هیویاوی چنده هیا اف ساله کشه و آستانگین دارایی در باسکت و به تناف هورکین خولن تپا پی آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام دهوک